man ni kumari mayang tay baga man dayjay naramid ni pare nga Rodrigo. Tawag ni kumari nga Biana. Yung bata man. Oh, hello kumare. Hello kumare. Oh, napatawag ka na bagam? Kuha kumare. Ibagakaan ni kuha ni pare nga Rodrigo nila kay mo. Dinanog na mo ni kuha. Ni pare kulas. Apay nga ita dinanog na. Ano basol na ngayon ni kuha ni pare nga kulas. Ako man amo kumari. Tako nga. Nagiinom dalang matatay ka dinanog na matin. Ay kasi aya. Sige mga ruta, damagik damdaman sumangpit o anapay bagam. Awanin kumari, aja lang ti kuha, ibaga. Ay, aja lang ti ibaga. Kung lang mo anya ti tawag mo mitin. Sige nga kumari, sige. Sige, bye. A few moments later. Bakit? Dana kon bakit? Ola kay ada ka. Damang gayam damagik. Ano tayo damagim? Bakit? Pay sukat nga kwa. Dinanog mo ni pare nga kulas. Kitwin dinanog ko te. Baga namin nga manalon ti tao. Kaya anangay ti dakis ti manalon lakay. Kit na dalos mit day nga obra. Ang kumit ibain bakit nga manalon tayo. Ngim tidakis na nga rod. Baga na lang or nga manalon na kon. Sika kano ba agrup-rupa nga nuwang. Animal apang pare kulas baga na ajay ano jita basta kwa. Isina man lang iti tingid na data nga kwa. Kulas duldukit di baga na nga agrup-rupa na nga nuwang. Ay Paparam ngay. Babaamon nadanog kumutod. Ay, makaungitak talaga lakay. Talagang isinak tingid na datang kulas. Anay baga nga grupo pa ng anwang.